Izvolite, ulazi. Aha. Ili ova djevojčica čeka Lolu vam? Ima neka djevojčica tamo. Ova preko puta. Šta ima? Šta ima? Gdje si? Ma samo vi. Ja probavam u kamercu malo. Nije, valjda nemoj na meni ljubim te, nisam spremljena. O, pa ništa od toga, nažalost. Ej, pa gdje si ti? Pa gdje si ti? Pa gdje si ti? Ma šta je? Ma šta je? Dragane, kud? Šta je bilo?